This is i-Orania, and i-Orania i-country ese-South Africa. I-Orania indawo la khona umuntu omnyama engavumelekile ukuthi aye khona. But asikho lapho, asiqale ekuqaleni. Abelungu namabhunu had a problem. Ngonyaka 1994 abelungu babona ukuthi umbuso usuyabaphelela, ilanga seliyabashonela, umuntu omnyama usezoliphatha izwe, and ibona babona ukuthi no, ngeke bakwazi ukuphathwa umuntu omnyama kanjani. And so i-Orania was created. I-Orania yizwe labo bodwa. I-flag lase-Orania likanje. I-country ye-Orania ila khona umuntu omnyama engavumelekile ukuthi abe khona. This is uCarol Boshoff, ekuyena yena umuntu oyi-founder ye-Orania, ekuyena yena umuntu kanye namanye amabhunu nabanye abelungu abaqala bakha imizi ye-Orania, baqala bakha ikole, bayihlukanisa from i-South Africa. I-Orania ibala njenge-country eyimele yodwa. Inkinga yabo ababafuna abantu abamnyama, umuntu omnyama akavumelekile nokuthi anyathele khona. By the time kushaw 2010, i-South Africa celebrate i-World Cup. Bona babe celebrate i-independence yabo. Babe sebeyakhile indawo yabo la khona sebezohlala bodwa khona engekho umuntu omnyama. Sebeyidayisa imizi and abelungu namanye amabhunu beyithenga beshesha le ndawo lena. Sebeyakhile ama-hospitals abo, sebeyakhile ikole zabo netolo zabo ekusebenza bona bodwa ngoba bona ba special. E-Orania banamasosha abo a-special akhethwa ukuthi bagade ukuthi akekho umuntu omnyama onyathelayo kwi-country yabo. Umuntu omnyama ugcina le kwi-border, awusondeli e-Orania ngoba awukho welcome. Iy'nkawu are not welcome e-Orania. Into engiyithanda ngabantu abamnyama is that siyakwazi ukubagcwasela abantu, siyakwazi ukususa uchuku. Kwi-social media ukuthole iy'thombe zabantu bethathe i-trip baya kwi-border yase-Orania, bayoshutha kuleli bhodi leli, bayoshutha kwibhodi lase-Orania just ukukhombisa ukuthi cha, asinisabi. Omunye